Аллах Таала хамд саналар, пайғамбарға дүрүт дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууганым, барыңар Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахумма жа'ал жам'ана хаза жам'ан мархума. Аллахым бул жамаатты өзүңдүн рахматыңа бөлөнгөн, рахматыңа татыктуу жамааттан кылгын. Ва тафарруқана мин ба'ди тафарруқан маъсума. Мечиттен чыгып ажыраган кезде günölerden, şeytandan, azgırıktan kutulgan bendelerden kılgın. Allahümme la tec'al fina ve la minna ve la beynena şakiye ve la mahruma. Allah'ım bizdi, cana bizden aramızda hiç kimdi, cana biz dua kılgan insanlardı baktısız kıla körmögün. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu sahabası Abi Sa'id el-Khudri Peygamber'den bul hadisi jetkizer. Peygamber mınday deptir. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa iza ra'aytumuhum faqul lahum marhaban bi vasiyati Rasulillah. Sayatikum aqwamun Peygamber kelecekte bir cemaat kelet deydi. Emnege kelet? Bazargabı, sowdagabı, ulak körgönü jok. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilm ilim talap kılgan cemaat kelet. Menin ümmetimden fa iza ra'aytumuhum kaçan oşol ümmetni körsöңөр alarga menin atımdan deydi, Peygamber atынан. Marhaban bi vasiyati Rasulillah. Peygamber wasiyat kılgan cemaat hoş geldiңер deydi. Bu menin sözüm emas. Kim söz eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup jönötülүүдөн maksat emne ekenini kıska nuska hadiste bayandap, innema bu'istu li utamima makarimil ahlak. Men peygamber bolup jönötüldüm keremettүү münöz, adep, ahlaktardı kamil tollukta üçün deydi. Peygamber emnesi jönötüptür? Her kimdin özünde adep ahlak var, münözü var. Bирок ошо жакшы adep ahlaktardı deydi. Tollukta üçün geldim deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala keremetli Kur'an'da maktap dangazalaganda, ey Muhammed sen Kurayşsın, sen Arapsın, sen Mekkeliksin, sen Bani Haşimsin dep urusu menen, ulutu menen, jeri menen maktagan emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala maktaganda ve inneke la ala hulukin azim, ey Muhammed sen en jogorу adep ahlak iesisin deydi. Peygamber de emne maktaptır? Men özbökmün, men tajikmin, men uygurmun, men kırgızmın, ulutun menen maktan albaysın. Sen kırgız bolup törölüdü, sen tandagan joksun. Sen özbök bolup törölüdü, sen tandagan joksun. Allah Taala oşol uluttan jarattı. Bирок sen maktansan, özüңdün adep, ahlak, imanın menen maktangan. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ahlakı biyik turat her bir eldin. Adebi, ahlakı biyik turat her bir eldin, adepsiz, ahlaksız bu zat eli jerin. Kaysi elden adep, ahlak tayıp ketse, alыстап ketse, al eldi joyuldu, jogoldu dep eseptey bergen. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, dinimiz kimdin adep, ahlakı senden jogorу olsa, al imanda, İslamda senden jogorу bolat. Dinimizin maksatı bizin adep ahlakta oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya ve aqrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Köngül bur. Peygamber aytat, sizlerge aytıp bereyim mi? Maga en süyüktüğüngördü. Men bahramdı jakşı köröm desem, sapardı jakşı köröm desem, damullar şunca cemaatin aldı, meni jakşı köröm dep aytты dep kuanıp kalat. Bирок Peygamber aytat, ümmetim silerde en maga süyüktüğüngörді aytayım mı? Wa aqrabukum minni meclisen yevmel kıyame. Kıyamatta maga en jakınыңарды, kıyamatta maga en jakın bola turganыңарды aytayım mı deydi. Biröler aytat, men graftın koşnasımın deydi. Men palançı deputatqa koşnam. Kıyamatta Peygamberge en jakın süyüktü, en jakın bola turgan kim dese Peygambersa, ahasinukum ahlakın, kimingdin adep ahlakın münözün en jakşı bolsa, oşoluңар maga en jakın deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e jakın bolgun kelse, ne kılat ekenbiz? Adep ahlakta oңdoybuz. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma min şeyin asqal fi mizanil abdi yevmel kıyame min husnul huluk.
Ma min şeyin esqalu fi mizanil abdi yevmel kıyama. Bendenin kıyamatta soğup tarazasına koyula turgan en ağır nerse 3 jol umra emes. 2 jol hac emes. Meçhis salgandyk emes. Kıyamatta bendenin soğup tarazasına koyula turgan en ağır nerse husnul huluk, jakşı münöz eken. Ne eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di biz laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlerge peygambarda örnek var deydi. Kimde var degende? Kumirimiz kim? Habib mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygambardın adep ahlak kандай ele? Peygamber ömründe bir söküngen emes. Peygamber ömründe ayal zatına kol kötörgen emes. Peygamber ömründe kalp aytkan emes. Elestetkin umraga barışta Allah barını nasip etkin. Umraga barsaňar Kaabany Peygamber aleyhisselam peygamber bolelek kezinde 35 yaşında, kança yaşında? Peygamber bolelek Kaabany buzup Mekkelikler kayradan kurup жатқан кезде Hajar-ul Aswad kara taşты öz orduna koyabız dep kalgan кезде urular talaşıp ketет. Kurayşlar biz koyabız deydi. Bani Şeyba biz koyabız deydi. Mekken uruları kaysı uru oşo Kaaba kara taşты öz orduna koysa alar başkalardan özünce sый kadır bartı bolup kalat. Kılıçlar kınından çıkıp talaşat. Biz. Bir aksakal şaşmagıla deydi. Uruşpaylı, talaşpaylı. Azır eşikten birinci kirgen adam oşol emne dese biz oşonun aytkanyga moyun sunalı deydi. Birinci kirgen adamdı, hiç kim bilmeydi azır kim birinci kirerin. 35 yaşta Abdullah'ın balası Muhammed kirip kelet. Muhammed kelgende Kaaba'da turgan talaşıp жатқан Mekkelikler o boyu uzun Muhammed geldi, sakalı uzun Muhammed geldi, kara çaşlı Muhammed geldi, mürü çıkan figurası gelişken Muhammed geldi deydi. Ne deydi? Muhammed-i Sadık el-Amin, çınçıl amanat köy Muhammed geldi. Amanatka beken bolgon, kıyanat kılbagan, kalp aytbagan Muhammed geldi. Buga biz baş yiyebiz deydi. Peygamber bolelek Muhammed özünün çepkenini çeçip kara taşты koyup da her bir urudun aksakaldары kelip çetinden karmasın deydi. Soltosu da, sayağı da, sarbağışı da, başkası da. Bu menin sözüm, birok Mekkelik urular. Bardık aksakaldar karmagandan keyin Hajar-ul Aswad'ı alıp kelgende Peygamber öz orduna koyup koydu. Urmatlı Müslüman bir tuğan, ne demekçimin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Sadıkul Amin. Amanat köy, amanatka kıyanat kılbagan çınçıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di mo jok degende uşul cumada uşul hadisти kulağыңарга күмүш sırga kılıp ketseňer men de sizlerde baktılуу bolobuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem idmanu li sitten min anfusikum admanu lakumul cennet. Nafsыңardan özüңnün jaşoğuңdan senin nafsыңdan 6 nersege kepildik ber. Emnege kepildik ber? 6 nerseni atkaruga söz bergin. Senin 5'ke kirүүңөрgө kepildik berem deydi. Kepildikti men mergorat je başka emas, kim kepildik berip atat? Peygamber sallallahu aleyhi idmanu li sitte min anfusikum azmanu lakumul cennet. Nafsыңardan 6 nersege kepildik bergile, garantiye bergile jannatka kirүүңөрgө kepildik berem. Birinci, usduqu iza haddastum. Kaçan süйлösöňөр çındıkты süylögüle. Kaçan süylösöňör çındıkты süyle. Kıtaydan ap kelgen tavarыңды koreyski debe. Kırgızstanda tikilgende turetski debe. Kalp aytma. Birinci, usduqu iza haddastum. Ekinci, wa awfu iza wa'attum. Wada berdiňdi, wadaňda beken bol. Wadaňda atkargın. Üçüncüsü, wa addul amanata iza utumintum. Biro amanat bergen kezde amanatka kıyanat kılbay, amanatты öz esine kaytarı ber. Amanat degen kezde urmatlı Müslüman bir akçanı düşünbö. Baldarың senin amanat, Allah bergen. Baldarыңa iman, İslam tarbiyasını berip jatasın mı? Ayalың Allah'ın atı menen adal kılıp algan nikehindeki amanat. Ayalga kol kötörüp atasın mı? Kulağın kesip satıp atasın mı? Közün kögört, amanatka kıyanat kılıp jatasın. Üçüncüsü eken ve addu iza utumintum. Beşi, dördüncüsü vahfazu furucakum. Namuslu jeriňerdi aramdan saktagıla. Namuslu jeriňer nikesiz kumarıňardy kandırbagıla. Aram jolga solga tiyaga basbagıla.
Vahfazu furujakum. Beşinci. Ve gaddu absarakum. Közüңөрдү gad деп жумууду айтат. Көзүңдү жуммасын. Пайгамбар көзүңдү жум дегени көзүң жумуп томолоп жыгыл деген сөз эмес. Көзүңдү чочун аялдарга, чочун эркектерди карай, аялдарды карай бербе. Мындай экен деп. Көзүңө этият бол, көзүңдү алып кач. Бешинчisi вакаффу айдиякум. Колуңар менен бирөөгө забер бергиле. Колуңар менен бирөөдүн акын жебегиле. Кайра кайталайм. 6 нерсеге кепилдик бергиле дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Жаннатка кирүүгө кепилдик берем дейт. Биринчиси нейди? Сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө, эсиңерде калсын. Экинчиси, одаңарга бекем болуп аткаргыла. Үчүнчүсү, аманатка кыянат кылбагыла. Төртүнчүсү, намустуу жериңерди арамдан сактагыла. Бешинчиси, көзүңөр менен живой рентген болбогула. Кээ бир эркектер бар да, тирүү эме да. Рентген аякта калып кетти, УЗИ. Алтынчысы, колуңар менен бирөөдүн акын жебегиле, бир нерсени албагыла. Урматтуу мусулман бир тугарым, кайра бир жолу. Биринчиси, качан сүйлөсөң чындыкты сүйлө. Экинчиси, одаңа бекем бол. Үчүнчүсү, аманатка кыянат кылба. Төртүнчүсү, намысыңды сакта. Бешинчиси, көзүңдү сакта. Алтынчысы, колуңду сакта. Эми суроо. Токмокту менин бир туугандарым, диндештерим. Өзүңө диневникти алдагын, ушул 6 нерсеге канча баа коёсуң? Чындыкты сүйлөйсүңбү? Аманатка кыянат кылбайсыңбы? Одаңа бекем болосуңбу? Bir жумадан кийин карыздын кайтарып берем деп 1 жылдан бери бербей жүрөсүң. Кайсы ода? Аманатка кыянат кылып жүрөсүң. Көзүң менен эч кимди калтырбастан карап жүрөсүң. Урматтуу мусулман бир тууганым, өзүңө канча баа коёсуң, ойлонуп көрчү. 2-ми, 3-мү? Ким мен отличникмин дей аласың? Урматтуу мусулман бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, арбаун иза кунна фика фала ма фата алейка мин ад-дунья. Арбаун иза кунна фика фала алейка ма фатака мин ад-дунья. Эгер сенде 4 сыпатың болсо, канча сыпатың болсо? Спортсмен дегенби? Бай дегенби? Депутат дегенби? 4 сыпатың болсо, өткөн өмүрүңө өкүнбө дейт. Эгер 4 сыпатың болсо, өткөн өмүргө биринчиси хифзул амана. Аманатка кыянат кылбайт экенсиң. Аманатка бекем экенсиң. Кээде аманат деп урматтуу мусулман бир тууган, тыйын тыпырды ойлошубуз мүмкүн. Бирөөдүн машинесин оңдо ойлошубуз мүмкүн. Аманат кээде бирөө сага сүйлөп атып эки жакты карап койсом, мен Бахрам экөөбүз сүйлөшүп атабыз да. Эки жакты карап койсом, Бахрам сага бу аманат эч кимге айтпа деген сөз. Сөздүн аманаты бар. Биринчиси, хифзул аман, аманатка кыянат кылбайт экенсиң. Экинчиси, сыдкул хадис, чынчыл экенсиң, калп айтпайт экенсиң. Үчүнчүсү, хуснул хулук, жакшы мүнөзүң бар экен. Нең бар экен? 600 жибиң эмес. Базарда 2 дүкөнүң эмес. Нең бар экен? Жакшы мүнөзүң бар. Ва иффатун фи ту'матин, жеген тамагың адал экен. Адал тамак жейсиң, тараздан алдабайсың, жетимдин акын жебейсиң, жесирдин акын жебейсиң, бюджеттен урдабайсың. Адал тамак жесең, жакшы адеп аклагың болсо, аманатка кыянат кылбасаң, чындыкты сүйлөсөң, өткөн өмүрүңө өкүнбө. Сен пайгамбар сүйгөн үммөттөнсүң. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар алейхиссалам күзгүгө көрүнгөндө дайым дуа кылчу экен. Бүгүн биз дуада Кудайым ийгилик бергин, базарда малым өтүп кетсин, башка болсун, эгинтигин. Пайгамбар дуа кылганда, Аллахумма кама ахсанта халqi фахассин хулуqi. Аллахым, менин сырткы келбетимди кандай коос кылган болсоң, менин адеп ахлак мүнөзүмдү да ошондой оңдогун деп пайгамбар дуа кылат экен. Эми күзгө көргөндө эмне деп дуа кылабыз? Аллахым, мени кандай коос красавчик кылган болсоң, менин характеримди, мүнөзүмдү ошондой коос красавчик кылгын деп дуа кылат экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бүгүн кээ бирлер урматтуу мусулман бир тууган отуруп алып, бутту учкаштырып алып, оозунда насыбайы же тамегин тиштеп алып, менин мүнөзүм болсо, характер если у меня такой, что могу делать дейт. Эгер менин мүнөзүм ушундай болсо эмне кылайын дейт. Сенин мүнөзүңдү көтөрө турган баары эле сенин энең эмес. Баары эле сенин атаң эмес. Сенин өмүр жолдошуң эмес. Адеп ахлакты оңдосо болобу, болбойбу? Илимди илим алуу менен болот. Моетте отурган 100% биз интернет билбейт элек, азыр үйрөндүңөр баарыңар. Туурабы? Ал-илму бит-та'лим, илим менен болот. Талим алуу менен.
Вассабру би тасаббур, башыбызга кайгы жеткенде, кыйынчылык жеткенде сабырдуулук кыла алабыз. Атасын жоготкан бар, энесин жоготкан, бир туугандан ажыраган сабыр кылса болот. Вал хилму бит тахаллум, жумшактык мүнөздү да жумшак болуу менен мүнөзүңдү оңдосоңуз болот. Урматтуу мусулман бир тууган, сени жакшы мүнөз характериң жогору көтөрбөсө, сенин мансабың, креслоң жогору көтөрө албайт. Сенин жасаган ишиң, кыймыл аракетиң сени кооздобосо, сенин кийимиң эч качан сени кооздобойт. Seni çıraylı qoz kılıp көрсөтө турган нерсе сен ата-энеге болгон мамилең, агайыныга болгон мамилең, кошнага болгон мамилең, диниге болгон мамилең, эл журтка болгон мамилең, мамлекетиңе болгон мамилең сени қоз көрсөтөт. Сени даражаңды көтөрө турган нерсе анын сен мансабың, мандатың, креслоң эмес, сени адеп ахлакың жогору көтөрөт. Эгер жашоо дин, адеп ахлак экөө жок болсо, sen sıyır matlı bolam деп ойлап кой. Вактылуу бирөө сага кошомат кылышы мүмкүн. Эртең креслодан кеткенден кийин бирөө да салам бербейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ибадат экиге бөлүнөт. Канчага бөлүнөт экен? Ал-ибада аш-ша'ирия, шариат милдет кылган ибадат бар, намаз, орозо, зекет, хаж. Вал ибада таамулия, мамиле болгон ибадат бар. Не ибадат экен? Кандай ибадат экен? Мамиле ибадаты бар. Сенин шариат бүктөгөн намазың өзүң үчүн, туткан орозоң өзүң үчүн, берген зекетиң өзүң үчүн, ажыга барганың өзүң үчүн. Эгер мамиле ибадатында оңол болсоң, сен ибадаттарың мөмөсүн бере элек. Урматтуу мусулман бир тууганым, кара. Sen biröөгө намаз окуйсуң, зулум кыласың. Намаз окуйсуң, таразынан алдайсың. Намаз окуйсуң, калп айтасың. Намаз окуйсуң, biröөгө акарат кылып сөгүнөсүң, матершина. Biröөгө намаз окуйсуң, адеп ахлакың оңолбодубу? Значит, сенин намазың жөнөкөй эле физаратка, көнүгүү. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз жамандыктан, шариат тыюу салган нерседен тосот дейт. Эмне үчүн сенин намазың тоскон жок? Эмне үчүн намаздан чыккандан кийин одностороннийге салып алып айдап атасың? Эмне үчүн намаздан чыгып каршы айдап атасың? Эмне үчүн намазга келдим деп элдин жолун тосуп, машинеңди туш келген жерге коюп атасың? Сен кана адеп ахлакың? Кана башкаларга болгон сыйың? Кана кошнага болгон кадыр урматың? Балким урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде отургандар кээ бирлер, мени уккандар, намазыңа үйүңдө Кабанын сүрөтүн коюп койгонсуң. Бир жагынан Мадинанын сүрөтүн коюп койгонсуң. Ал жетишпейт, ал сен динчилдиң эмес ал. Ал болгону бир сүрөт. Балким машинеңде Куран коюп койгонсуң. Куран жазылган аятты илип койгонсуң. Жетишпейт. Бул жөнөкөй сүрөттү илип алгансың. Колуңда тасбih бар, машалла, көзүң бирөөнүкө калтырбай баарын карап жүрөсүң. Бул жетишпейт. Умрага 5 жолу баргансың. Ажыга 2 жолу баргансың. Балким 5 вакыт намазга келесиң. 30 күн орозо хатымга катышасың. Жетишеби? Бул өзү жетишпейт ал. Урматтуу мусулман, дин ал-истиқама. Дин деген динде түз туруу. Динде бекем болуу, адалды адал, арамды арам билүү. Дин улууду урмат кылуу, кичүүнү иззат кылуу. Дин бирөөдүн акын жебе. Дин муамалатук, атага болгон мамиле. Дин аялга болгон мамиле. Дин кошнага болгон мамиле. Дин башка улутка болгон мамиле. Дин аялыңа, бала чакаңа болгон. Дин мээримдүүлүк, балдарыңа, улуу аксакалдарга. Дин чынчылдык, дин адилеттүүлүк, дин балдарыңды тарбия кылуу. Балам мектептен кечигесинде өтсө сентябрда баштайбыз. Уктап калба. 10 жыл ойготосуң. Балаңды бир жолу бамдатка тургузбайсың. Балам, дозокко түшүп калба, тур. Эртең намаз оку дебейсиң. Дин ата-энеңди сүйүү. Ата-эне алкыш батасын алуу. Ата-энеңди жылына бир жол сурап коесуң. Туулган күндө барып коесуң. Динби? Дин, урматтуу мусулман бир тууганым, тилиңди сактагандык. Акараттан, уяттан, жаман сөздөн. Дин бирөөдүн намысын сактагандык. Бүгүн эмне болду? Бизге амандык, аңдыганыбыз жамандык болду. Жамандыкты жайылтабыз, жакшылыкты жашырабыз. Колунда телефону бар. Бир нерсе көрүп калса, жайыш менен.
Din тазалық екіге бөлінеді. Тазалық içki dünyanın тазалығы. Жүрегің тавхид, ла иляха иллаллах, Muhammed Rasulullah, ла мағбуда иллаллах, сыйынуға Алладан башқа ешбір зат жоқ. Ла махбуба иллаллах, сүйуге Алладан артық ешкім жоқ. Ла мақсуда иллаллах, жашауда Алланың разылығынан башқа мақсатым жоқ. Тавхид менен içki dünya тазаланады. Ла иляха иллаллах деп алғаннан естелікке сыйынып атсаң, ла иляха иллаллах мазарға сыйынып атсаң, сыртқы тазалық киіміңдің, денеңдің, айлыңның, жеріңдің, үйіңдің, қораңның тазалық барлық нәрсе урматтуу мусулман бір туғаным. Дин башқалар менен жақсы мамиледе болу. Бүгін эмне үчүн мечиттерибиз толтура, машалла, майтазыр улутқа карабайт. Бирөөсү Токмоктон келген, бирөөсү Бишкектен келген, бирөөсү Аксыдан келген, өзбек, кыргыз, тажик, айырмабыз жок. Кудайдын алдында баарыбыз бир. Чыкканда кыргызга салам берет, өзбек менен саламдашат, дааватчы менен саламдашат. Бул эмне деген сөз? Дин үммөт биримдик. Дин бардыгы дин деген жакшы мүнөз, адеп, ахлак. Айша небиз иннал муъмина ла юдрику би хусни хулуқи даражати сайм вал қайым. Пайғамбар алейхиссаламдан Айша небиз иннал муъмина, албетте иманды адам, ла юдрику жетет даражата сайм, өмір бойы ораза қармаған адамдың даражасына, вал қайым, түні менен намаз оқыған адамдың даражасына жақсы адеп ахлақты адам жетет дейді. Жақсы мүнөздүү адам түні менен намаз оқып, күндүзү ораза кармагандардын даражасына жетет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Куранда канча аят бар кары? Куранда канча аят бар? 114 сүрө бар, 30 пара бар. 6236 аят бар. Канча аят бар экен? 6236 тексттен турат Куран. Kur'an'da olmartımız 130 ayet köngül bir. Kança ayet? 130 ayet ibadetlerga tiyesheli, namaz, orozo, zeket, hacga tiyesheli bolgan ayetin sanı kança eken? 130 toyuz Kur'an'ın 2%. Kança prosenti? 2% ibadet yönünde söyleyip, Keremetli Kur'an'da 1504 ayet, kança? 1504 ayet ahlak, münöz, muamele yönünde söyleyip. Kur'an'ın 24-25% insanların muamelesin adep ahlakı yönünde söyleyip. Biz kede 2%'ga köngül burağızdağın 24%'ga köngül burbay koyğanbız. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, sırtkı kelbetin koz maşallah, turetski, italyanski, boz, başka bir özünçe emek kiyip alğansın. Sırtkı kozduğunda hiç bir tiyinge arzıbaydı, eğer içinde kara it ölgön bolsa, içki münözün, içki dünyanın karangı olsa. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kayra kaytılayım. Adep ahlakın seni jogorı kötörülbösö, senin mansabın, mandatın, biligin seni hiç kaçan jogorı kötörülbeydi. Eğer seni jasagan işin, ibadatın, dinin kozda bolsa, senin kiygen kiyimin seni hiç kaçan kozda boydu. Jaşoo, din, jana münöz, adep ahlak. Eğer eköön jogotsoň, başkalardan sый urmat eki dünyada kütpeyle koy. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bular bardığı bugün Cuma bayanındağı kiriş sözüle. Neyle? Emin negizgi tema koydum. Negizgi temaga dayarsaňar bu? Anda bir imanımızı жаңылап kelime keltiririz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, namazım bugün menin temam namaz yönünde söylemekçiler. Ne yönünde? Namaz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Adamlar kıyamatta kaygırıp korkkondu, namaz okup zeket bergen, Allah'ın barlığına bilgi iman keltirgen adamlara kıyamatta korkunuç, kaygı kapa yok. Bakara suresi 277. ayet. Umraga jönödüň, Russiyaga jönödüň. Aeroportga barsaň birinci senin pasportuňdu suraydı. Pasport bolsa anan beletiňdi suraydı. Kıyamatta Allah Taala'nın aslına bar, birinci Allah'ın barlığı bil. İmandan keyin namaz yönünde suraladı. Namazın oň olsa bardyk ibadatyň oň bolat, namaz kemçilik bolsa arada cuma bekler oturat.
34 намаз оқыбай жұмаға келеді. Аларды мен жұмабек деп қоямын. Кейбірлер айтбектер бар. Айт намазға дастар емесін көтеріп, жай намазын көтеріп шырқап келеді. Bir жылда 365 күнде 2 айтқа келеді, башқасы жоқ. Урматы мұсылман бір туғаным, намаз жөнінде. Намаз Аллах табарак ва таала фарз қылған. Бірінші 50 уақыт. Пайғамбар жеңілдік сұрағанда 5-ке қалды. 5 уақыт намазын оқыған адам 50 уақыт намаздың соғын алады. Намаз диннің түркігі. Намазды оңдаған адам динін тұрғызады. Намазға қош көңіл болған адам динін талқылайды. Урматы мұсылман бір туған, хаж өміріңде бір жолы, ораза жылына 1 ай, зекет жылына 1 жолы, умра қалаған уақытта барасың. Турау? Намаз андай емес. Намаз бір уақытқа, бір мезгілге байланышты емес. Намаз денеңде жаның бар екен, башыңда ақылың бар екен, 5 уақыт фарз. Ал оруға да денсаулық бар. Кейбірлер тіш орса да намаз оқымай қалады. Бұтыға гипс салса намаз оқиды. Не? Бұтқа не тиешесі бар намазың? Ақылың жайындауы намаз фарз. Намаз урматы мұсылман бір әрбір мұсылманға, бай болсаң да, кембағал болсаң да, билігің болса да, байлығың болса да, денсаулығың болса да, ору болсаң да, еркек болсаң да, ырғашы болсаң да, сапарға болсаң да, үйде болсаң да, қайда бол оған намаз фарз. Біреуде қорқып тұрсаң да, қорқпай тұрсаң да, көшеге шығыстан қорқасың, намаз оқы. Сапарға жолда намаз оқисың. Намаздан ешбір адам ташқары сен оқымай қойсаң болады деген емес. Намаз қашан оқымай қойсаң? Намаз кімге фарз? Бірінші мұсылманға. Бардық мұсылманға жоқ. Балағатқа жеткен сәбилер, балағатқа жеткен нәрселерге фарз емес. Мұсылман балағатқа жетіш керек. Балағатқа жеткен ақылы жайында болуш керек. Значит, жинді ақылы кендерге намаз фарз емес. Бірақ ақылы жайында болып, мұсылман болып, балағатқа жетіп, етек кір көрген болса намаз оқымайды. Төреттен кейін жатын матқа 40 күн ес алады. Ошал кезде намаз оқымайды. Сен неге оқымайсың? Сенде де өзірің бар ба? Не себептен оқымайсың? Hurmatı Müslüman, la dine limen la salate leh. Namazı yoktu adamdın, dinden ülüşü yok deydi. Dinden ülüşün bolsa. Hurmatı Müslüman bir tuğanım, kim özünüm, men kanday adamın dep keyde özüne bağ veresin, men kanday adamın dep özüne bağ bergin kese, imanda, İslamda özüne bağ bergin kese namazına karap gör. Namazda normalde bekemsin mi? Kudayma şükür imanda, İslamda bekem adamsın. Hurmatı Müslüman bir paygambarga en birinci farz bolğon 5 farzdan birisi namaz farz bolğon. Hurmatı Müslüman bir tuğanım paygambar kebide ataң ötüp atıp balam men ötüp ketkende menin sögümdü özümdün ayılım alıp bar dese atamdın osiyatı deysin ha. Dosum uşunday osiyat paygambardın akırkı osiyatı as-salah namaz o ümmetim namaz salat degen söz Arap dilinde sılatun beynel abdi ve rabbi bende menen Allah'ın arasında baylanış sviyaz. Namazga bekem bolbogan adam baktılılıkты izdebeyle koy. Sen Kuday menen baylanışın normal emes koy. Anan işim jürbeyt deysin, balam sıylabayt deysin, kelinim men ukbayt deysin. Sen Kudaydı ukbaysın o. Ana seni kim okuş gerek? Namazga bekem bol. Hurmatı Müslüman bir tuğanım. Hafizu alas salavati ve salatul usta. Ve kumu lillahi qanitin. Namazın ardı saktağıla bekem bolğula ayrıca ortoңғы namazdı jaratkan Allah tabaraka tolluk moyun sungan ahvalda ibadatqa turgula. Bakara suresi 238 ayat. Hurmatı Müslüman bir tuğanım. Fevailul lil musallin. Araytellezi yukezzibu biddin. Allah Kur'an fevailul lil musallihin. Namaz okuganlar ahvalı boy bolup dozoktun vay örönüne түссүн deydi. Kimderdi? Namaz okuganlar deydi. Estağfurullah. Namaz okuganlar mı? Yok. Qaysı namaz okuganlar? Allazina hum an salatim sahun. Namazlarını unutup koyat. Kızılçağa berilgende, bazarga berilgende, sovdaga berilgende, futbolga berilgende, kölge berilgende namaz okup namazını unutup koygan namaz okuçulardan ahvalıga vay bolsun deydi. Hurmatı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına bir tüyüşük dese, azı bir öňe bir problema jetse, pasrednik izdeysin da.
Tanış biz, normal advokat gerek. Emuddan tanış gerek. Kontoradan tanış gerek. Paygambardın başına kıyınçılık düşse namazga çürük aytele. Kimge baylanışat? Allah menen. Kede namazda şaşılasın da tezirek okup keteyindi. Sen şaşılıp jeteyin degen bazar. Sen şaşılıp barıp atkarıp kalay jiyinayın degen piyazың da. Sen şaşılıp barıp jeyin degen tamagың da. Sen şaşılıp barıp jardan berem dep balaң da, soda, ilim bardığı Allah'ın kudreti ekenini unutma. Kayka şaşılasın. Hurmatlı Müslüman tuğan. Kıyamatta mınday suru болады eкен Kur'an-ı Kerim'de. Ma selakakum fis sakar. Sakar degen. Tokmoqta jiyilip kalsыңар degen deyle sözde. Ma selakakum fis sakar ayatın manisi dozoktun sakar örüğününe emne oldu düşüp kaldыңар deydi. Dozoktun sakar örüğününe emnege düştüler dese qalu lam naku minel musallin. Dozokta olay aytadi. Biz namaz okubay telek deydi eкен. Ne eken? Dozoktun sakar örüğüne düşkönderge kıyamatta sen koştan soraydı bahram bir. Ne oldu sakar ayak düşüp kaldın dese? Namaz okubay telek deydi. Sakarga düşkün gelmese bugün namazına beken bol. Ve izâ qîle lehum irka'û lâ yerka'ûn. Alar rükû kılsa rükû kılmaydı. Veylûn yevmezin lil mukezzibin. Jalgançılarga kıyamatta ahvalı bay olsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Ve'mur ahleke bis salâ vestabir aleyha. Üy bileňdi namazga buyur deydi. Ne deydi? Üy bileňdi namazga buyur. Üy bileňdi bak degen jok. Üy bileňge kontragyn tölep okut degen jok. Ne dedi? Üy bileňdi namazga buyur. Vestabir aleyha. Jana sabır kıl. Balдар kede uykudan turbaydı. Kede daratты kütösün. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, men bilem. Kebir adamlar namazga bekem maşallah. Birinci safta oturar, cumanı kaldırbaydı. Arazda oturar da köp namazga bekem adamlar var. Namazga kızıgat, 5 vakit namaz meçke kelen deydi. Birok üy bilösü menen koş köngül. Ayalı menen işi yok. Okuyup okuyayım. Oğlu menen, kızı menen, kelin menen, kızları, baldarı. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Men sarrahu en yalqallah gaden muslimen. Kim erten Kudaydın asına Müslüman bolup baruunu kaalasa. Kim nasına? Allah Teala'nın asına Müslüman bolup baruunu kaalasa namazıga beken bolsun deydi. 5 vakit namazıga beken bolsun. Man sallal işa fil cemaat, kim kuptan namazın cemaat menen okusa al tündün jarımını ibadat kılganday bolot eken. Bamdatты cemaat menen okugan, tünü menen namaz okuganday bolot. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Tokmoktuk menin bir tuğandarım. Men bilem, jürögüңөр taza. Главный manak taza deysin. Jürögüңөр taza. Niyetiңер jakşı. Maşallah. Jakşı adamsыңар. Birok hurmatlı Müslüman, emne üçün namazga koş köngülsüңөр? Ya bani Adam huzu zinatukum inda kulli mescid. Ey adam baldarı, ar mescitke barganda eң zinatlı kiyinip kegile. Toyga maşallah ataң takpagan babiçkanı galsuk tagı barasın. Ne üçün namazga jakşı kiyinip kelbeysin? Ne üçün namazga şortuk menen kelesin? Ne üçün rükü sajda kılganda artыңdaga senin eki toğunun ortaсын körsetip atasın? Ne üçün namazga kelgende jakşı jipar jittanıp kelbeysin? Allah'ın üyüne kelip atasın. Erteң bir ministerso priyomga çakırsa tünü menen oylanosun. Kaysı kastımды kiyip baramın? Barganda emneni suraymın? Sen Allah'ın aldına kelip atasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Vaqimis salah, namaz okul. Vatuz zaka, zekat belge. Varka'u ma'ar raki'in, rükû kılgandar menen rükû kılgıla. Akırkı azandan aldыңkı menin kayırlığım. Namazga jalkoo bolgondorgo kayırlam. Emnege jalkoo? Namazga jalkoo bolgondorgo je namaz okubagandarga, beri jumaga kelgen juma bekter, sizlerge kayırlam. Jürögüңөр jakşı. Jakşı adamsыңар. Jakşı adamdын baldarısыңар. Jürögüңөрde iman var. Birok hurmatlı Müslüman bir tuğanım, namazды sen ataң prikaz kılganbı? Namaz senin ayıl hökümetиңдин buyruğu? Namaz ne? Mergörettин buyruğu? Namaz mamaңdın buyruğu? Namaz Allah'ın buyruğu. Allah Teala bergen jazalar var. Ne var eken? Jazalardın birösü Allah'ın bergen jazası kede maşteң durup algandyk emes. Kede eginiň bolboyka Allah'ın bergen bir jazalardan birösü sen namazды jaman körüp kalasın.
Namazды жек көру Алланың берген жазасы. Намазға бекем болбойсың. Намазға жалқау болып қаласың. О, бейнамаз. Сені ішіңе көңіл бұрасың ғой, жұмышыңа. О, бейнамаз. Сыртқы келбетіңе көңіл бұрасың. О, бейнамаз. Тамағыңа палан жерде самса жақсы екен. Палан жерде шашлық жақсы, тамағыңа көңіл бұрасың. Денсаулығыңа көңіл бұрып врачты іздейсің. Құрметті мұсылман, емне үшін намазға көңіл бұрбайсың? Емне үшін Аллах менен болған мамилеңе көңіл бұрбайсың? О, бейнамаз. Емне үшін намазды жаман көресің? Дегеле емне үшін намазды жаман көресің? Алладан емне жаманлық көрдің сен? Алладан емне жаманлық көрдің, аға барғың келбейді. Өміріңді берген Аллах, ақылыңды берген Аллах, перзентті берген Аллах, малы мүлкіңді берген Аллах, денсаулық берген Аллах. Алладан емне жаманлық көрдің, Аллаға келіп сажда қылың келбейді. Құрметті мұсылман бір туған. Алам яджал лака айнайн, екі көзіңді Аллах бербеді бі? Ва лисанан ва шафатайн, сөйлеген тіліңді екі ерінді Аллах бербеді бі? Ва хадайнахун наждайн, ақ жол менен қара жолды тани тұрған ақылыңды Аллах бербеді бі? Алладан емне жаманлық көрдің? Құрметті мұсылман бір туған. Bir күн сенің жүрегің тоқта, мен шаршадым деді бі? Бүйрегің тоқта, бүгін мен қан тазалабайым деді бі? Же бір жер бүгін сені көтербейім деді бі? Же су мені ішпесен мен амасын деді бі? Мұның бір де болған жоқ, құрметті мұсылман бір туғаным. Андай болса дағы бір жолы сұрау. Егер жүрегің болса, инсафың болса, баткенде вүжданың болса, ішкі дүнияң болса, ішкі жүрегіңе қайырлы. Дегелі Алладан емне жаманды көрдің, намазды не жаман көресің? Құрметті мұсылман бір туғаным. Дарат алу күнөңді кечірсе, намазды күту намаздай болса, намазға басу даражаңды көтерсе, күнөңді түшірсе, саждаға қойған кезде барды күнелер төгілсе, дағыл емне үшін намаз жаман көресің? Азыр тоқмақтық бір туғандарды мен айтсам да, сілерді мен Сочиге умраға апарам десем, не дейсіңер? Анталияға умраға апарам десем, дамылан кіршасы кетіпті дейсіңер. Умра қаяқта болады? Бақтылулықты қалаған инсандар, бақтылулықты жаратқан Аллах менен мамилеңді оңдап остон, бақтылулықты байлықта, бийликте, ақчада, аялда, қыздарда, дипломда издебейді қой. Бақтылуу болып жашоону қаласаң, Аллах менен болған мамилеңді оңдоғын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып жаратқанға жалбарып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне Аллах Таалаға жалбарып, кешірім сұрап, истигфар айтамын. Амин. Аллахумма фир лана зунубана ва каффир лана сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد. الله تعالى حمد سنالر Пайғамбарға дүрүт дуа саламдардан кейін Аллах Таала кереметті Құранда өзінің барлығына билігіне иман келтірген бенделеріне имандыларға қайырылып мындай дейді: Я айюхаллазина амануттақуллах вал танзур нафсун ма қаддамат лиғад ваттақуллах инналлах хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишенген Алладан қорқып, әрбір жан, әрбір нафс ертеңгі күніңерге, өлімден кейінгі қиямат күнгі емне амал қылғаныңарға бір назар таштағыла. Алладан қорқыл, Аллах бардық ішіңерден хабардар. Ертең суббота емне қылам, ишембе емне қылам, емне жеймін, қайда барам дейсің. Бірақ ақырет Аллах өлімді лиғадин ертеңгі күніңер деп ишемді айтқан жоқ. Өлімді ұшындай жақын дейді. Өлімден кейінгі күніңерге емне амал қылғаныңарға бір назар таштап, Алладан қорқыл, Аллах бардық ішіңерден хабардар. Жаратқан Аллах Таала: Я айюхаллазина амануттақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. О Алланың барлығына бір иман келтірген бенделер, Аллах Тааладан Аллах қалағандай қорқыла, мұсылман болып қана өлгіле дейді. Алладан Аллах қалағандай қорқу мечіттен емес, ұстаздардың алда емес, даватта емес, таксиде жалғыз болған кезде,
Kölдің жегіндесің бі? Жайлаудасың бі? Таудасың бі? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Муаз ибн Жабал, я Муаз иттақилла хайсума кунт. Муаз, қайсы жерде болбағын, қандай болбағын, қандай мансапта болғын, қандай ахуалда болбағын, Құдайдан қорқ. Жалғызсың бі, жамаат мененсің бі? Байсың бі, кембағалсың бі? Байлығың бар бы, билігің бар бы? Қайындай болбағын, бірінші Аллах менен болған мамилеңде Құдайдан қорқ, камерадан емес, удостовереден емес, дубинкадан емес, Құдайдан қорқ. Бұл Құдай менен болған мамилең. Ал эми өзүңдүн нафсыңа болгон мамиледе ва атби сайятал хасана тамхуха, бендесин, чийки сүт эмгенсиң, ката кылып койсоң, каталыктын артынан жакшылык кылгын, жакшы иштер жаман иштерди жоюп жок кылат. Жамандыктар жакшылыкты жойгон сыяктуу. Ката туура эмес иш кылгандан кийин артынан сооп жакшы иш кылгын, жакшылыктар жамандыкты жоет. Бұл өзің менен болған мамилеңде. Эл менен болған ва халиқин наса би хулиқин хасанин, адамдарға жақсы мамиледе болғын. Эли жорт менен, жериң менен, кошунаң менен жақсы мамиледе бол. Бенде жашоодо Кудай менен болған мамилес, Кудайдан корк. Өзүң менен болған мамилеңде жамандыктан кийин жакшылык кыл. Эл менен болған мамиледе жакшы мүнөздө, жакшы адеп ахлак менен мамиле кыл. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ана заимун би байтин фи рабдил жанна лиман таракал мира валау кана мухиккан. Пайғамбар алейхиссалам айтат, ана заимун би байтин фи рабдил жанна. Бейиштин кире беришиден, кайсы жерден? Бейиштин кире беришиден бир үйгө кепилдик берем де, гарантия берем де. Ким? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Асылерге токмоктун кире беришиден квартирага кепилдик берем десе. Пайғамбар жаннаттың кире беришиден бир үйгө кепилдик берем. Кимге, я Расулулла? Лиман таракал мира валау кана мухиккан. Кимде ким тартыш талашты таштаса, разногласияны, бирөө менен талашыш талашын таштаса, валау кана мухиккан, кээде чындык акыкат сен тарапта болуп туру, ушул кошуна менен мамилемди бузуп албайын, аялым менен мамилени бузуп албайын, тайкем менен мамилемди бузуп албайын, бул жамаат менен мамилемди бузуп албайын, бул улут менен мамилемди бузуп албайын деп кээде чындык сен тарапта болуп да тартыш талаш таштаган адамга Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам бейиштин кире беришиден бир үй берем дейт. Даярсыңарбы? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ва би байтин фи васатил жанна лиман таракал казиба валау кана мазихан. Жаннаттын центриден дейт, машалла. Токмоктун центриден деген сыяктуу. Бейиштин центриден бир үйгө кепилдик берем дейт. Гарантия берем дейт Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам. Ва ма янтиқанил хава ин хуа илля вахюха. Пайғамбар эч өзүдөн сүйлөбөйт, сүйлөгөн сөз Аллахтын вахиси менен. Бейиштин ортосунан кимге, я Расулулла? Лиман таракал казиба валау кана мазихан. Тамаша иретинде да жалган сүйлөгөнгө. Кимге? Азилдашып, тамашалашып, пошутил деп жалган айтпаган адамга бейиштин ортосунан үй берем дейт. Бир ачуучундук, урматтуу мусулман, бир бүгүн кээ бир мусулмандардын арасында ушундай адамдар бар, мен билем. Азыр билгендер күлүп берет. Жалган таппай калган кезде чындыкты сүйлөгөндөр бар. Оозунан эч чындык сөз чыкпайт. Ва би байтин фи а'лал жанна. Бейиштин эң жогорусунан кепилдик берем дейт. Пайгамбарларга кошто болосун, машалла. Эң жогору жерден үйгө кепилдик берем дейт. Кимге, я Расулулла? Лиман хассана хулука. Ким өзүнүн мүнөзүн, характерин оңдосо дейт. Оңда bir жаш балык устаз, каалаган белеңизди алып берейин, каалаган айткан белеңизди алып берейин. Эмнеге десем, менин атам үйгө келгенде бир күлүп тишин көрсөтсүнчү дейт. Атам үйгө келгенде дейт, кыйкырмай, апама кол көтөрөт, эжемди сөгөт, мени тебет. Атамдын тишин көрүшкө биз зарбыз дейт. Атам үйгө келгенде бир жылмайбайт, дасторкондо бир жакшылык жок. Атам ушундай бекен десем, достор менен топ ойногондо, шашка ойногондо, аш жегенде барсам, эң тамаша көй, эң көп сүйлөгөн менин атам дейт. Өзүңдүн жылмайган жакша мүнөзүңдү балдарыңа арнабасаң кимге арнайсың? Сыртка чыгып сен артист болбой эле кой. Сенин ким экениңди Аллах Тааладан кийин аялың билет. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли. Пайгамбар, силердин эң жакшыларыңар
биринчи катарда отургандар деген жок. Силердин эң жакшыларыңар 3 жолу ажыга барган деген жок. Силердин эң жакшыларыңар 5 жолу умрага барган. Силердин эң жакшыларыңар өзүнүн никесиндеги аялына, үй бүлөсүнө жакшы мамиледе болгондор дейт. Мен дейт Расулулла пайгамбар, үй бүлөсүнө эң жакшы мамиледе болгондормун дейт. Такси айдайсың, клиентке жакшы эшикти ачып отургузуп коюп, шашлык сатасың, бир чочун аялдар келсе столду кое коюп, көк чайбы, кара чайбы кызмат кылып. Кафеге барсаң, жөнөкөй бир аялдар бир чай берип койсо, чоң рахмат, колуң дарт көрбөсүн. 30 жылдан бери чай берип аткан аялыңа айтып койбойсуңбу ошону? Көчөдөгү сенин клиентке болгон, начальникке болгон, башка болгон мамилең бул бизнес. Не экен? Бизнес бул. Сенин ким экениңди аялың билет. Үйгө аялга болгон мамилең кандай? Өмүр жолдошуң. Кээ бир менин кан досум бар дейт. Менин кыяматтык досум бар дейт. Сенин кан досуң сенин носкиңди жууп бербейт. Сенин кыяматтык досуң жаныңда 3 күн коңуруктарсаң жаныңа жатпай коет. Балдарыңды тарбия кылган, ички кийимиңди жууган, үйүңдү тазалаган аялыңа болгон мамилең кандай? Балким сен биринчи сафтасың, бирок аялга болгон мамилең кандай, урматтуу мусулман? Пайгамбар силердин эң жакшыларыңар аялдарга жакшы мамиледе болгондор дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, аялдар кайнатаңдын берген белеги эмес. Алланын аты менен аманатка кылып алдыңар. Бүгүн тилекке каршы Кыргызстанда 5 жигит үйлөнсө 1 жылга жетпей бирөөсү ажырашып атат. Кайда баратабыз? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилиги истигфар айтып тооба кыламын. Истигфардын, тообонун кабыл боло турган кезинде, жериндесиңер, ар бириң өткөн күнөөлөрдү элестетип тооба кылгыла, истигфар айткыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ رسالته ونسأله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد. الله تعالى хамд саналар пайгамбарга дүрүтү ва саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууганым, жаннатка кирүүнү каалайсызбы? Жаннатка кире элек, жаннаттын бир жыргалчылыгын айтып берейинби силерге? Жаннаттан болгон бир ресеп, жаннаттан болгон бир жыргалчылык. Азыр токмокто палан жердин самсасы, палан жердин шашлыгы. Бирок жаннаттагы бир жыргалчылыктын даамын берейинби силерге? Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва назана ма фи судурихим мин гиллин ихвана ала сурурин мутакабилин." Жаннатка кирген инсандардын жүрөгүдөн гил, көрө албастык, кек сактоо, жек көрүү, кызганыч деген сезимдерди жулуп салабыз дейт. Жаннатка кирген адамдын жүрөгүндө көрө албастык, кызгануу, кек сактоо деген нерсе болбойт экен. Ихвана ала сурурин мутакабилин, сөрүлөрдө бир тууган болуп элестеткен 10 жылдан бери көрүлөк, 5 жылдан бери көрүлөк, 30 жыл, 50 жыл бурда өтүп кеткен атаңды бир тууганды көрүп, сөрдө кубанып бири-бириңди карап отурасың. Бейишке киргендер, машалла, Камалидин, Тайбайка өскіріптір, Бахрам, Сапар, машалла, Метербайка да бар. Бір-біріңді көріп қуанасың. Себеп, жаннатта көрі албасы қызғанып кек сақтау деген сезім жоқ. Башқа bir ayette Allah'tan وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. Jannatқа кірген адамдардың жүрегінен وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ кек сақтау деген сезімді жұлып саламыз. Астылардан дариялар ағады дейді. Машалла, дариялар. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Шул бағытқа берген, бейіш жолын көрсеткен Құдайыма шүгірлер болсын. Егер Құдай бізге хидаят бербегенде, біз бұл жолды білбейтілік. Вануду, жаннатларға қайырлы болады екен. Не болады екен? Нуду, нида қайырлы. Антилкумул жанна урисуму бима кунтум та'малун. Мына сілер қылған амалыңарға жаннатты мурас қылып алдыңар. Лақад жаат русул раббина бил хақ. Алланың елшісі бізге чындықты айтыптыр. Чындықты жеткізіптір. Вануду антилкумул жанна урисуму бима кунтум та'малун. Қылған амалыңарға ушул жаннатты мурас қылып алдыңар дейді екен. Эми қарады, жаннатқа кіргенде не деген сезім бар екен? Көре албастық, қызғану, жек көру деген нәрсе жоқ та. Елестігінен жаннатқа кірдің да. Машалла, омин десеңер. Бірақ жаннатқа кірмін да қыр.
Мына өзбектер да кирип алган турбайбы деп кызганып турсаң. Мына жерге талдан келгендер да кирип алган турбайбы. Жаннат болобу сага? Жаннатка кирип кызганып турсаң. Мына 50 жашта эле намаз баштаган деп бул да кирип ал. Жаннат болобу? Келгиле жаннатка кирелек. Жаннаттагыдай жашагыңар келсе, бири-бириңди жакшы көр. Бул өзбек, бул тажик, бул уйгур дебестен, машалла менин диндеш бир тууганым. Раббыбыз бир, кыблабыз бир, пайгамбарыбыз бир, Кураныбыз бир, алган демибиз бир, ичкен суубуз бир, бара турган мүрзөбүз бир. Бизди 99% бириктирет. Кээде 1% пикир келишпеси мүмкүн. Ал бизди бөлбөш керек. Эгер эртең мен өлөм, сен өлөсүң, баарыбыз өлөбүз. Мүрзөгө коюлганда бахрамды келип, "Сен өзбекмисиң?" дебейт. "Шумо тажикми? Сен тажиксиңби?" дебейт. "Сен татар малайбы?" Аны сурабайт. "Сен кыргызсыңбы?" дебейт. "Ман Раббук?" Раббың ким дейт. "Ва мен набиюк?" Пайгамбарың ким? "Ва ма динук?" Диниң эмне, кайсы диндесиң дейт. Андай болса, урматтуу мекендештерим, биз мекенибизде улутка бөлүнбөйлү, урууларга бөлүнбөйлү, бай кембагал деп бөлүнбөйлү. Бирибизди инна умматукум хази умма вахида. Бул уммат бир уммат. Ва ана раббукум фа'будун. Силердин Раббыңар менмин, мага ибадат кылгыла дейт Аллах Таала. Биз бир умматпыз. Бизди бөлө турган эч нерсе жок. Жаннатка кирелек, жаннаттын даамын тартам десеңер, жүрөгүңөрдөн кек сактап, мына дааватчы экен, жаман көрбө. Мына талтайып намаз окуйт экен, жаман көрбө. Жүрөгүңдөгү көрө албастык, кек сактооду жулуп сал. Бири-бириңе көргөндө ассаламу алейкум машалла. Бири-бириңди жакшы көр. Bir hadis менен убактыңарды алып коюп атам, мен токмокко дайым эле келе бербейм. Кечиресиңер, bir 5 мүнөт убактыңарды алсам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям о хадисти карагын. Kulli yawmil isnayn wal khamis tufsahu abwabul janna. Ar dүйшөмбү, ар пайшемби күнү 5 эшиктер ачылат экен. Yaghfirullahu li kulli abdin la yushriku billahi shay'a. Allah'ın barlığına birliğine şerik koşmagan bardıq bendenin günahını keçirir. İlla raculayn aw raculayn. Biroq iki adamın günahını keçireydi. İki adamın günahı keçirilmeydi eken. Anzira hazayni moyekonu toxtatqıla bulardı men keçirmeyim deydi eken Allah Taala. Ne üçün? Hatta yastaliha bular birbirini keçirmeyince deydi eken. Kebirin urmatı musulman bir toğan arzıbagan bir çıçkak ulak üçün, arzıbagan bir karış jeri üçün taykesi menen jeeni, baykesi menen ini, koşna menen koşna aylap jıldap süйлөшпөй жүрөт. Ölgöndө emden ap ketip atabız. Ey hoca çarodarin dünya be habari. O insan emne üçün bul dünyanı dağıle düşüne almaysın. Emne üçün bul dünyaya dağıle közün jetken yok. Ruzani şaban der talabu simuzari. Keçe gündüz altın, gümüş, euro, dolar, som, rubil deysin. Sarmayeyi tu der incahan yakkafenas. Senin bul dünyada ap ketetiğen bir nersen var, al kepinin var. On hem der gümanes ki beri yola beri. Al kepinde gümen sağa buyur avcı buyurbayım. Kepin menen ketse, kepinin çöndögü yok. Ke urmatlı musulman bir tuğan. Hazır namazdı bütkönden ki turup canımızda bahram men seni jakşı görüm imamdan mıla. Kudayıma şükürüm, baktıma barlığına, baykenge, taykenge barım, men sizi jakşı görüm. Beder bayke, rahmat sizge şunda yeri nazarday balanı tarbiye. Men sizi jakşı, birbirinci jakşı görgönü aytpaysın mı? Tileke karşı biz Orta Azya ölgönde kanday adam, jakşı adam öde deyiz. Ölgönde keçirdik deyiz. Sen keçirip jakşı deşini ölü beriş gerek mi? Tiribizde birbirimizi sıylayla. Amin. Allahümme affir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar ve akimis salâ bi rahmetike ya rahman rahimin.